igeze muri ADEPR ngira hatsinzije kuyungurura, igeze mu yandi matorero hose Imana ije kuyungurura. Yewe mushumba washumbye nabi Imana yambwiye ngije kuyungurura, yambwiye ngo nimusenge musubire ku gicaniro, yambwiye ngije kuyungurura. Ndigeze mu bapasiteri, igeze mu bashumba, yambwiye ngije kuyungurura. mwakoze umurimo ko mutategetswe, mwagiye mukora ibyo mwishakiye, Imana ibatumaho abavugabutumwa, ibatumaho abahanuzi mwanga kumva. Yambwiye ngo irizengizanya akayunguruza ije kuyungurura. Bya bindi mwaryaga byose Imana ije kubigabanya kuko mwakoze uko mutategetswe. Yambwiye ngo ije kuyungurura. Yambwiye ngo ije kuyungurura, igeze mu banyamakuru ije kuyungurura. Banyamakuru mwakoze umurimo uko mutawuhawe, Imana yambwiye ngo igeze muri izo cano uzanyije kuyungurura. Yambwiye ngo musenge mwige gusenga, yambwiye ngo iratambutse ku isi yose ije kuyungurura. Munyarwanda uherereye hose usenge Imana, mwige gusenga kuko Imana yambwiye ngo ije kuyungurura. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, uhabwe icyubahiro. Turagushimira yuko waturinze, hari byinshi biba byaraduhitanye ariko wabaye mu ruhande rwacu, na n'uyu mwanya turacyahumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rishimwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, umuhe umugisha kandi ibyo wamuhaye kugeza ku bantu bawe umurinde kugabanya cyangwa kongera, ahubwo ni ukuri abivuge nk'uko bikwiriye. Urakoze rero, tukubagije umwanya turi bumare, ubane natwe, utubere umuyobozi, umwuka wera atuyobore muri byose kuva dutangiye kugeza dushoje. Byose tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Turwaye ikaze. Murakoze cyane, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ni ukuri murakoze kutwakira n'abantu bakurikiraniye icano, n'urawikurikiranye uyu munsi wa none, murakoze cyane. Rero ndi gusenga Imana yo mu ijuru, hari ubutumwa yampaye buragoye ariko ndavuga uko yabimbwiye. Nkunda kubwira abantu muri no minsi mbavuga Imana ari yivuze, ntibavuga itavuze, kuko abantu benshi cyane bibitsaho amasezerano gatavuzweho n'Imana. Hari abantu dufite bagiye baravugana n'abantu batavuganye n'Imana. Ndi gusenga Imana yambwiye ngo mbwire abo bantu rero bongere basenge kugira Imana yongere ivugane nabo mu gihe ushasha, ibaha amasezerano yabo gavuye ku Mana, kuko abantu bagiye barababwira Imana itavuze bagategereza bagaheba. Imana yavuze rero ngo bongere basenge Imana ari ivugana nabo. Murakoze cyane, reka mbabwire ubutumwa Imana yampaye. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Mbere yo kuvuga ubwo butumwa tugiye kumanza twaririmba aka karirimbo. Iyi ndirimbo yo mu gitabo ivuga ngo mu gihe cyo gusenga, ni indirimbo 62 ngira ngo igitabo cyanjye cyaranyagiwe ntacyo nazanye burayimfashe. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka nk'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. N'amahoro yuzuye twabona muri iyi
kwa data niho gusa hasendereye amahoro. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe yuko aho turya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Kandi ntitwibagirwe yuko aho turya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Mana ishimwe, Mana ishimwe cyane. Ndi gusenga Imana. Imana yambwiye ngo ngigeze mu matorero ngije kuyungurura. Yambwiye ngije kuyungurura, ngije mu matorero ngije kuyungurura, ngeze muri ADEPR ngirahatinze ngije kuyungurura. Igeze mu yandi matorero hose Imana ije kuyungurura. Yewe mushumba washumbye nabi, Imana yambwiye ngije kuyungurura. Yambwiye ngo nimusenge musubire ku gicaniro. Yambwiye ngije kuyungurura. Ngigeze mu bapasiteri, igeze mu bashumba, yambwiye ngije kuyungurura. Mwakoze umurimo ko mutategetswe. Mwagiye mukora ibyo mwishakiye, Imana ibatumaho abavugabutumwa, ibatumaho abahanuzi mwanga kumva. Yambwiye ngirize ngizanya akayunguruza ije kuyungurura. Bya bindi mwaryaga byose Imana ije kubigabanya kuko mwakoze uko mutategetswe. Yambwiye ngije kuyungurura. Yambwiye ngije kuyungurura. Igeze mu banyamakuru ije kuyungurura. Banyamakuru mwakoze umurimo uko mutawuhawe. Imana yambwiye ngigeze muri izo cano uzanyije kuyungurura. Yambwiye ngo musenge mwige gusenga. Yambwiye ngira itambutse ku isi yose ije kuyungurura. Munyarwanda uherereye hose usenge Imana. Mwige gusenga kuko Imana yambwiye ngije kuyungurura. Ije gusura buri muntu wese ku giti cye. Ije gusura buri muntu wese ku giti cye. Yambwiye ngirize ngije kuyungurura. Yambwiye ngo mwakoze umurimo uko budakwiye. Mwakoze ibidakorwa. Mwakoze ibyangwa n'amaraso yayo. Yambwiye ngiriyiziye. Yambwiye ngo mbwira abadesipora bari hanze bahawe amasezerano gatavuye ku Mana. Yambwiye ngo abadesipora aho muherereye hose musenge Imana yongere ivugane namwe bundi bushasha. Mwagiye murahanurirwa n'ibisambo. Ibisambo bibaha amasezerano bibwirije gatavuye ku Mana. Imana yambwiye ngiraje. Yambwiye ngo musenge kugira Imana yongere ivugane namwe. Yambwiye ngiriyiziye. Yambwiye ngo musenge ngo ivugane namwe bundi bushasha. Muhabwe amasezerano gavuye ku Mana. Yambwiye ngo buri muntu wese Imana igiye kujiraza imyisurire no mu nzozi ivugane nayo. Yambwiye ngigeze muri aba bahanuzi bitwa ngo barakomeye. Hari n'abantu ngo bafite impano z'ibitangaza bari guhanuraga abantu bakagwa hasi. Yambwiye ngo izo mpano zanyigije kuzicecekesha. Yambwiye ngo mbabwira ngo mwangunze umwe mwongere musenge musubire ku gicaniro musubire ku muhamagaro mwahamagawe. Yambwiye ngo musenge kuko ngo umuhamagaro mwarawutabye mwashatse
indamu, mwaguze amamodoka mwibye, mwubatse amazu mwibye. Yambwiye ngo iza Nyakayungurizo irayunguruye, Imana irayunguruye. Mwabapasiteri mwinda zari zimaze kuza, imyuga mwari muzi gukora ntabwo mwayikoze. Mwashatse amaturo mu bantu, murya amaturo mutagenewe. Imana yambwiye ngo musenge, musubira mu muhamagaro, kuko ngishe kubakenyuruza. Hari abandi bari kwimikwa, ba Dawidi baracari mu butayu. Imana yavuze ngo ije kwimika bundi bushasha, yambwiye kwimika bundi bushasha. Igeze mwabira bihugu byo hanze, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimudasenga, ije kubakenyuruza namwe, ije kubakenyuruza. Yambwiye ngo musubira ku gicaniro musengere mu kuri no mu mwuka. Yerekanya Nyakayungurizo, iravuga ngo ije kuyungurura. Hari abantu ngo bibitseho ngo ngo yavuze, siyo yavuze. Y'Imana irimo ibintu bitatu, hari nzakwarika, hari nzakwanura. Imana ije kwanura, Imana ije kwanika abantu. Imana yambwiye ngo iraje, yavuze ngo genda ubivuge ubabwire ngo iraje, ngo ije kuyungurura. Yambwiye ngo mwongere musubire mu muhamagaro bundi bushasha. Yambwiye ngo musengere mu kuri no mu mwuka, kuko ngo nimudasenga kanyu kashobotse. Yavuze ati mwana wanjye Siteri, ngo genda utambutse ubutumwa, ubivuge nk'uko mbikubwiye. Ukundi kubivuga niko yambwiye. Yambwiye ngo irajije kuyungurura. Yarababwiye mwanga kumva, yabatumyeho abana batoya, ibatumaho abasaza, ibatumaho abakecuru, mwange kumva. Yambwiye ngo ije kuyungurura. Yongeye irambwira ngo nongere nsubiremo ngo mbwire abagabo musenge. Amasengesho yababwiye gusenga ntabwo muri kuyasenga. Yambwiye ngo musenge ngo mwishingikirije ikibagabo. Yambwiye ngo musenge, yambwiye ngo musengere mu kuri no mu mwuka. Yambwiye ngo musengere mu kuri no mu mwuka, kubera yuko ibyo mwakoze ibyangwa n'amaso yayo, mwahemukiye abantu. Yambwiye ngo ubwo busambanyi mu bureke, mukizwe neza. Uri pasitoro, iteraniro rirashoje, ufite umugore mwasezeranye, murahura, mugenda musambanira hera Imana. Imana yambwiye kuyungurura. Bw'agacuro mwarya ntabwo muzongera kubona. Yambwiye ngo musengere mu kuri no mu mwuka, mugarukira aho mugeze musenge. Iko Imana yambwiye. Yambwiye ngo musenge cyane, kuko nimudasenga irizi iratambutse. Amahoro y'Imana abane namwe. Message nari mfite niyo ngiye Imana yambwiye ko mbabwire. Murakoze cyane, Yesu abahe umugisha. Yego murakoze namwe ku bwa message y'Imana. N'ubundi abo kumva bagomba kumva, kuko nicyo Imana iba yaragiye itandukaniriza abantu n'inyamaswa, ikabaha ubwenge bwo gutandukanya ikibi n'icyiza, ikabaha n'ubundi gusobanukirwa, bakamenya icyo bakwiriye gukora. Mu by'ukuri navuga yuko akayungiro katangiye kuyungurura. Abenshi muri iyi minsi mba mbona mu bitwaga abapasiteri, abakozi b'Imana batandukanye bari bashumbye amadini, mba mbona n'ubundi harimo ibibazo byinshi cyane, kubera ko ibyo babonaga ntabwo bakibibona. Navuga yuko rero akayungiro katangiye kuyungurura, ariko wowe ugihagaze, ugifite umutima ukunze Imana, ni ukuri uhindukire. Imana irakubabarira, ubutumwa butambuka kugira ngo umuntu niyumva n'ubundi ashyireho kumvira, kandi Imana nayo iba yiteguye kumugirira neza. Numva rero tutavuze ibintu byinshi, habaho gusengera aba bantu b'Imana kugira ngo Imana ibahagarareho,
kandi Imana yo mu ijuru ni ukuri ibashe n'ubundi kubaha umwuka wera wo kubayobora mw'uru rugendo kugira ngo babashe gusengera mu mwuka no mu kuri nk'uko ubutumwa buvuze, kandi babashe guhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Karibu rero no kuba wasengera aba bantu nk'uko Imana yabagutumyeho. Murakoze cyane Mana, turagushimye Mana, turakunezerewe Mana, turaguhamagaye, wabanye natwe mu bihe byatambutse, niyo mpamvu dusengeye aba bantu nyaguhora ku ngoma Imana, aba bantu batatira inzira yawe. Ndasenze kugira ngo bagaruke bundi bushasha, bongere basubire ku gicaniro, wongere basukeho umwuka wera, wongere basukeho amavuta, kugira izina ryawe rihabwe icubahiro. Icyo twanze n'agasuzuguro ka Satani mu izina rya Yesu. Turahamagara imbaraga z'Imana, turahamagara gukora kw'Imana kugaragare kuri bo, kubera yuko ushoboye byose. Izina ryawe rihabwe icubahiro nyagora ku ngoma Imana. Hari abantu babaswe n'ibyaha, ndasenza kugira ngo ubihanishe, ndasenza kugira ngo basukemo agakiza, kubera yuko ushoboye byose. Izina ryawe rihabwe icubahiro nyagora ku ngoma Imana. Nsengeye n'iki kinyamakuru ugomye kizamure, ucagure, uyagurire ingabo, kubera yuko ushoboye byose. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Urakoze mukunzi mwiza, urakoze kuje kuhibera, urakoze kuje gukora imirimo n'ibitangaza, kandi urakoze kubyumvisha ku bwa Yesu. Amen.